Sunce moje, evo sunčano. Još malo sunčića. A najbolje da te pustimo doma i da samo ja i Kajo idemo šetati, a? Ćeš ti ostati tu? Ti si u penziju išla, Hera. Kad se to desilo? Kad se to točno desilo? Penzić. A 9 godinica jedva ima, sad ti već ošla u penziju. A? A žlatića mala. Tika repić kako radi. Kako radi, mali lepić. Ćemo te pustiti tu, a? Ma ne, ma ići s nama valjda. Ma valjda će se ići s nama malo prošetati, van, ići van. Ne? Da? Ma ću te pustiti da ti samo odlučiš. Da. Ti si sama odlučiš šta želiš. Da.